Океј, може да почнеме. Почитувани представници на подмладоците на политичките партии, почитувани представници на граѓанскиот сектор, почитувани млади и сите оние кои ги засегаат интересите и прашањата за младите. Добре дојдовте на шестиот поред регионален форум кој го носи името Младински изборни муавети. Овие настани се дел од еден проект кој е во реализација на Националниот младински совет под наслов Младите во фокусот на изборите 2016, кој има за цел пак да поттекне дискусија за застапеноста на младите и младинските прашања во агендите на политичките партии во пресред на овие избори кои еве се уште се под знак прашалник. Би сакал да во ова прилика да искористам да укажам благодарност на работната група од Националниот младински совет избори 2016 која се посвети на реализација на овој проект и на реализација на сите покрупни активности. Главните активности на овој проект се најпрво изработка која веќе се реализираше, изработка на анализа која претпоставувам сите имавте на вашите столчиња, анализа за застапеноста на мерките за млади во програмите на политичките партии на претходните парламентарни избори во 2014. Накратко ќе се осврнам на оваа анализа и на заклучоците што беа извадени, бидејќи во програмите на политичките партии на минатите избори младите се застапени во многу мал процент, се застапени површно, и не се обрнува внимание на најгорливите и можеби оние поконкретни проблеми на младите во однос на секој регион во нашата држава. Младите најчесто во програмите се застапени во областа на спортот, спортските активности, спортската инфраструктура, културата, можеби меѓутоа се занемаруваат оние клучни топици и сегменти во како на пример младинската политика, учеството на младите, вклучувањето на младите во процесите на донесување на одлуки, информираноста, младинската информираност и така натаму и така натаму. Ако се земе во предвид дека младите представуваат 1/4 од популацијата на нашата држава и дека нели сите кажуваме како младите се иднината на оваа земја, на секоја земја, нели мислењето е дека овој процент на застапеност е стварно неблагодарен за младите и треба да се обрне повеќе внимание на мерките за млади, решенијата што се нудат во програмите. Затоа, како втора главна активност на овој проект беше и подпишувањето на декларација помеѓу подмладоците на политичките партии, која што се одржа во Скопје на 28 март во хотел Арка. На тој настан представници на 11 подмладоци на политички партии подпишаа декларација со која што се залагаат дека тие како подмладоци ќе придонесат кон вклучување на повеќе мерки и решенија во програмите на нивните политички партии. И третата клучна активност се токму овие настани, младински изборни муавети. Веќе имавме вакви настани во Велес, Кавадарци, Битола, Струга и Тетово сега во вторникот. Инаку првичната цел на овие настани беше да се промовираат програмите, односно оној дел во програмите кој што се однесува на младите луѓе. Меѓутоа, со оглед на настанатава политичка ситуација и неизвестноста на изборите и со тоа што голем дел од партиите најави бојкот на изборите, решивме малце да го преиначиме тој момент и да им дадеме простор на нашите гости, представниците на подмладоците на политички партии, да изберат дали сакаат да зборат за мерките кои што се приложени во нивната програма или пак сакаат да зборат генерално за активностите што ги нуди нивниот помладок во врска со младинската политика, учеството на младите или генерално активностите за млади што ги превзема нивниот помладок. Така да ја оставам на вас слободно да во вашето излагање да се осврнете на кои сегменти да сакате. Инаку форматов по кој ќе работиме тука после мојот вовед, ја ќе им дадам простор на нашите гости во 4 минути да ги извадат и да ги представат главните клучните моменти во нивните програми или активности на подмладокот и потоа еден поголем дел од целиот овој настан да се остави простор на вас да поставите прашања, да коментирате, да дискутираме за состојбата на младите, посебно во градот Гостивари, во овој регион, да прашате што ве засега,
бидејќи ова е една ретка можност, можеби до сега и единствена, кога имало можност младите да седнат лице во лице со представници на политичките партии кои можеби еден ден ќе ги представуваат, ќе не представуваат нас младите во законодавниот дом или така натаму и така натаму. Нема да должам повеќе, ќе ви оставам простор на вас. Благодарност уште за присуството тука. Не се договоривме по кој редослед ќе одиме. Да почнеме од тука? Може. Супер. Ќе го поканам ја Азби Шакири, представник на подмладокот на Демократската унија за интеграција, со своето излагање. Faleminderit. Përshëndetje të pranishëm, faleminderit për pjesëmarrjen. Në emër të Forumit të Bashkimit Demokratik për Integrim, I faleminderojmë organizatorët për ftesën që na bën dhe ne vlerësojmë se këto tubime, këto organizime kështu janë të nevojshme për shoqërinë tonë dhe për rinin në veçanti. Sot ndjem krenar dhe I privilegjuar që një cilësinë e nënkryetarit të Forumit Rinor të Bashkimit Demokratik për Integrim Dega Gostivar do të përfaqësoj 800 aktivistët që janë të rreshtuar pas liderit tonë Zotri Ali Ahmetit. Në pika të shkurtra do të mundohem të ceki funksionimin e forumit tonë. Forumi jonë si I tillë numëron gjithsej 800 aktivistë dhe aktiviste. Funksionon me kryesinë qendrore, me kryesinë gjerë dhe me këshillin mbikëqyrës. Të gjitha këto organe, do me thonë, u zgjodhen me kuvendin e 3 të Degës që u mbajt me 17 tetor të vitit 2015. Paraprakisht, para zgjedhjes së këtyre organeve, në të gjitha këshillat vendor u bër rikonstruimi I të gjitha forumeve. Delegatët që u zgjodhen nga të gjitha forumet në kuvendin qendror e zgjodhen edhe kryesinë që sot janë aktive dhe janë në teren. Rëndësia e rinisë që e ka në Bashkimin Demokratik për Integrim. Nga vetë fakti se shumë funksioner të Bashkimit Demokratik për Integrim vinë nga Forumi Rinor, kjo tregon edhe njëherë se sa e rëndësishme është Forumi Rinor ose rinia për Bashkimin Demokratik për Integrim. Dhe atë duke filluar nga drejtorat, zavendësdrejtorat, deputetat, edhe së fundmi emërimi I ish-kryetarit të Forumit Rinor të Bashkimit Demokratik për Integrim Dega në Gostivar dhe aktualisht antari I Këshillit Mbikëqyrës të forumit si ministër I drejtësisë. Nga kjo tregon se sa e rëndësishme është rinia për Bashkimin Demokratik për Integrim. Nga ana tjetër, përfaqësimi I rinisë në organet më të larta të Bashkimit Demokratik për Integrim vlen të ceket. Parapakisht folsi tha se rinia nuk është shumë e përfaqësuar, mirë po në Bashkimin Demokratik për Integrim ndodh e kundërta. Rinia përfshihet në të gjitha institucionet vendimarrëse, në të gjitha organet vendimarrëse, duke filluar prej degëve, do me thonë organizimit të degëve e deri në kryesinë qendrore. Kryetari I Forumit Rinor është automatikisht edhe antari I kryesisë së degës me të gjitha të drejtat vendimarrëse edhe kërkesat, do me thonë të dërgohen deri në kryesinë qendrore kërkesat e rinisë. Historia ka treguar se ne në të gjitha ciklet zgjedhore kena dalë me platformë që e ka ndërtuar Bashkimi Demokratik për Integrim bashkë me rininë e saj. Në asnjë cikël zgjedhor rinia e Bashkimit Demokratik për Integrim, qofshin djemt ose vajzat e Bashkimit Demokratik për Integrim, asnjëherë nuk e kanë përdorur gjuhën e urrëqjes si mjet pune. Asnjëherë nuk e kanë përdorur fjerjet, ofendimet edhe sharjet ndaj oponentëve tanë politik. Ne kena pas platformë që bashkarisht e kena ndërtuar dhe me atë platformë si të tillë kena dalë tek populli, kena kërku verdiktin e popullit, edhe e dim që në të gjitha ciklet zgjedhore edhe e kemi fituar. Nga ana tjetër oponentët politik, gjuhë ose mekanizëm për të na dalë në kundërshtim ose si oponent e kanë pas fjerjen, ofendimet, sharjet, fjerjet në personalitetet e funksionerëve tonë pa përjashtim duke përfshirë edhe kryetarin, liderin tonë Zotri Ali Ahmeti. Mirë po, koha e ka treguar, zgjedhjet e kanë treguar se rinia jonë nuk ka vend, nuk ka nevojë dhe nuk ka dëshirë t'i përfaqëson dikush pa platformë, pa program. Nuk
janë të etur për sharje, ofendime, por janë të etur për projekte. Prandaj, arma më e forte e rinisë së Bashkimit Demokratik për Integrim nuk janë sharjet, por janë projektet konkrete që Bashkimi Demokratik i ka realizuar në vitet e fundit. Edhe për zgjedhjet e ardhshme, kur do qofshin ata, Bashkimi Demokratik për Integrim bashkë me rininë e saj është duke përpiluar një plan program të ri, është duke përpiluar një platformë të re. Tash platforma është në draftin e ditë, të është e vendosur online, që secili nga ne të rritë, që ka dëshirë, ka ide, ka qëllim, ka vizion konkret dhe dëshiron të paraqes ndonjëra nga ideet e tyre, të mundet në mënyrë online të paraqes drejt për drejt tek Bashkimi Demokratik për Integrim. Po ashtu edhe ata projekte që janë vendosur nga të rritë dhe të rejet e Bashkimit Demokratik për Integrim në konsultim me ekspertët ndërkombëtar që nuk i pëlqejnë ndonjërit prej rinizëve tonë, ata kanë të drejtën të ankohen dhe të kërkojnë tërheqjen e atij projekti ose atij plani. Sa i përket të komunës së Gostivarit ku gravitojmë ne, ideja ose nisma e kryetarit tonë, zotrin Nevzat Betët, ishte që nga kur erdhi në krye të komunës të themeloj Këshillin Rinor. Dhe si i tillë, Këshilli Rinor sot është organ vendimarrës që ka kërkesat e tyre brenda komunës dhe si i tillë funksion brenda institucionit komunal. Këto ishin një prezantim në pika të shkurta për mos e zgjatur më shumë diskutimin tim. Besoj se isha i qartë në fjalimin. Faleminderit. Ти благодарам и на тебе, Азби. Ќе продолжиме понатака, ќе му дадам простор сега, ќе го поканам Александар Боевски, представник на подмладокот на Социјалдемократскиот сојуз, да ги представи програмата или активностите што тие ги преземаат за младите. Благодарам многу. Чест ми е задоволство да присуствувам помеѓу волку млади, затоа што ова е вистинска реткост во Гостивар да се видат волку млади на едно место, затоа што знаеме младите масовно не напуштаат Република Македонија. Во однос на тоа што Социјалдемократската младина и Социјалдемократскиот сојуз го прават и се спремни до последно дишење, до последен здив да го прават е тоа што да прекинат да ги сузбијат погубните политики на ВМРО ДПМН кои што ги направи со Македонија, а посебно со младите во Република Македонија. Кратко само би сакал во бројки да презентирам, овие не се бројки наши партиски, овие се бројки врз база на рейтинзи, како и бројки од Светската банка. 52% од Македонија, од невработеност на Македонија е токму младинската невработеност. Имаме 400.000 иселени луѓе, од кои 90% од нив се млади луѓе со регулиран престој, значи не на црно, со регулиран, а на црно уште колку имаме, само еден Господ знае. Понатака со погубните политики на ВМРО ДПМН кои што изминативе 10 години упорно ги прави со младите, имаме оставени руинирани студентски домови, имаме оставени руинирани соби, влага во собите кај што спијат студентите, имаме лебарки во мензите кај што ручаат и јадат студентите. 90% младите во Република Македонија својата иднина ја гледаат надвор од Република Македонија. Че сега тука слободно може да слеземе доле да направиме една наша анкета, 90% од гостиварчани, посебно младите, својата иднина ја гледаат надвор од Македонија. Секој билет кој што е досега продаден во Гостивар за надвор од Македонија е само во еден правец. Ние како Социјалдемократска младина сакаме да ставиме крај на овие погубни политики на ВМРО ДПМН. Сега на кратко само би ги кажал дел од мерките кои што ќе ги преземе во новата програма. Нудиме гаранција за младите за гаранција за млади сега проектот. Во таа гаранција за млади вклучуваме секој студент кој што го завршил своето образование. Ние како идна власт ќе нудиме вработување за тој студент доколку се појави можност, доколку не нудиме доусовршување на студентите, нудиме и пракса од 4 месеци која што ќе биде на грб на владата на Република Македонија. Покрај тоа нудиме бесплатен јавен превоз на сите млади до 29 години, значи не само на студенти, на средношколци, туку воопшто на сите млади до 29 години. Во една од другите мерки, значи гарантираме за изградба на нови студентски домови во Скопје, Битола и Штип. Студентски домови по мерка на европските студентски домови, со европски читални, со европски библиотеки, со кујни мензи како што му доликува на секој студент.
Исто така, како Социјалдемократска младина се залагаме за укинување на екстерното оценување и го сметаме како промашен проект и една од дел од многуте погодни политики на ВМРО ДПМН, каде што се ставаат под стрес и студентите и наставниците. Се казнуваат и наставници и станошколци. Овдека ми победуваме, значи ќе воведеме една нова мерка каде што се викат евалуација на крајот од годината наместо екстерно, каде што нема да се земе во предвид ниту пак да има казни за наставници, ниту пак да има казни за станошколците. Исто така нудиме и за најдобрите ученици, станошколци, нудиме и покрај тие добра поминати евалуации, нудиме звездички, каде што ќе им пишуваат звездички во нивните свидетелства и во иднина со тие звездички ќе има, значи, бод плюс при запишување на факултет. Покрај една многуте мерки, како Социјалдемократска младина, Социјалдемократски сојуз се залагаме за отварање на бизнис инкубатори, тоест на бизнис центри каде што секој млад покрај, значи, нормално добро сработена идеја, ќе добие грант од 10.000 евра за отварање на свој бизнис. Да напоменам, не како досегашните што ги правеше ВМРО ДПМН, каде што мора да имаш партиска книжка, каде што мора да имаш дел од парите да ги пренамениш во партија за спонзорство. Нудиме еден чист другарски однос каде што сите млади со своите идеи, без разлика, без закани, без книжка, која идеја ќе биде подобра, ќе си има грант од 10.000 евра за отпочнување на свој бизнис. Тоа би биле дел од мерките кои што ги залагаме како Социјалдемократски сојуз и Социјалдемократска младина. Благодарам. Супер. Ти благодарам, Александар. Спомна некои од мерките што ќе ги превземат партијата под младокот на Социјалдемократскиот сојуз, кои ги таргетира некои од најголемите проблеми кај нас, тоа се младинската невработеност и лошиот образовен систем, да речеме. Одиме понатака со нашиот следен гостин, ќе го поканам Јетон Бекири, представникот на под младокот на Демократската партија на албанците, со своето излагање. Повели? Faleminderit. Jam përfaqësues i Forumit Rinor të Partisë Demokratike Shqiptare, që ne emërojmë si Rinia Demokratike Shqiptare. Forumi Rinor ose Rinia në PDSH ka një domethënie të veçantë, prandaj edhe me statuse kena të rregulluar çështjen e pjesëmarrëve të Forumit Rinor në kuvend ose në kryesin ngushtë të partisë, gjithashtu edhe me status janë të rregulluar edhe pjesëmarrja në listat zgjedhore, qoftë ato për deputet ose për këshilltar komunësh. Përfaqësimi i Forumit Rinor është në parafërsisht, ose do me thënë në çdo komision, në grupe punuese, qoftë ato në shtabet zgjedhore ose në grupet punuese që përgatisim platformën zgjedhore. Gjithashtu mund të theksojmë se antarët e Forumit Rinor PDSH-s janë të trajnuar në disa trajnime nga organizata të ndryshme, qoftë në Maqedoni, qoftë edhe jashtë shtetit. Se i përket marrëveshjes politike të PDSH-s, ku Forumi Rinor merr pjesë në themelimin ose në përpunimin e asaj marrëveshje. Ajo është marrëveshje me 10 pika, që me realizimin e atyre 10 pikave do të rregullohet pak edhe çështja e rinisë, por me theks të veçantë rinisë shqiptare. Aty do kërkojmë liritë të shprehurit, depolitizimi i institucioneve arsimore, shkollim më të mirë, bursa më shumë, financimi i ideve, forume të rinive, qofshin ato kreative, biznisore, investime në sport, në kulturë, buxhet special për forumet rinore, edhe gjithashtu e kam them për forumet rinore kur thash në theks të veçantë për rinin shqiptare, pse për rinin shqiptare, antari i lidhjes demokratike Aleksandri tha se do të realizojnë konvikte studentore në Shtip, Manastir dhe në Shkup. Do me thonë aty ku është Tetova,
mund të themi se sigurisht ka më shumë student se manastiri dhe shtipi. Prap vazhdon ajo politika të themi e ndarjes ku partitë maqedonase tentojnë të zhvillojnë vetëm ato pjesë ku ka më shumë student maqedonës. Pa marrë parasysh e njëjta do vlente në qoftë se do të kishte pas një përfaqësues i VMRO-s. Ta pyesim këto pyetje. Çka që ishte, faleminderit. Ти благодарам, Јетон. Потоа ќе има простори за прашања, можеби по-конкретно да навлеземе во некои од генералните политики што ги спомна за твојот помладок. Имам уште еден гостин за денеска, представник на подмладокот на Демократската партија на турците. Го поканувам Уигар Клинче, управо сум, да со неговиот да го представи неговата партија. Благодарам на сите. Ние сме Демократска партија на турците, јас сум представник од Демократската партија на турците во Македонија. Младината на Демократската партија на турците представува 1/3 од мнозинство гласови што го добива Демократската партија на турците во Македонија. Тоа би било околу 10.000 гласови. 10.000 млади значи се застапени во Демократската партија на турците во Македонија. Како и многуте проблеми што знаеме сите млади дека постојат и има доволно проблеми во Македонија за младите што треба да се решат. Ние направивме околу една програма, околу 20 члена на програмата, кај што ќе ја предадеме на партиското раководство. Околу тие програмите не би сакал да навлезам основни некои стратегија на младината на Демократска партија на Турција во Македонија се стреми кон подобрување на општата положба и задоволување на потребите и интересите на младите во земјата, што не е нешто поразлично од Младинскиот совет на Република Македонија. Мислам, кој што можам да претпоставам сите млади што седиме на маса, мислиме за исти проблеми околу образованието, околу младите што идат и не се враќаат уште еднаш во Македонија, што представуваат квалитетен кадар на Македонија. И никој не би сакал нашиве другари заедно што сме учеле до основно или средно да идат во странство и да не се вратат уште еднаш, кога можеме да останеме во Република Македонија и да направиме подобри дела за нашата држава, што знам дека боле би било да работиме за наша држава, него за некоја туѓа држава. Така да не би сакал, ние имаме еден основен голем проект како младината на Демократска партија на турците што го водиме. Проектот е обединување на балканските млади. Значи, веќе имаме подпишано договор со 7 политички партии, младините од 7 политички партии низ цела Македонија, од кои се и СДА, Санџак, Демократска странка од Црна Гора и уште неколку партии, кај што ќе бидат поканети политичките партии од Република Македонија. Ние го измисливме проектот затоа што знаеме дека сите млади во Република Македонија, пошироко и од Балканот, имаат исти проблеми во Балканот кај што живееме. И мислам дека ако сите се обединеме, тоа ќе биде многу добар потек и многу добар чекор за сите млади, за да сите едногласно да си ги изкажеме своите ставови. Во врска со последниве случувања во Република Македонија, стварно ние како младината на Демократска партија на турците сме загрижени од
случувањата во Република Македонија и донесовме одлука и мислиме дека ние како млади од Република Македонија не треба своите ставови да ги искажеме на улица, туку нашите ставови треба да бидат на маса како оваа маса, како организација на Младинскиот совет. Мислам дека тука е најдобар начин за решавање на големите проблеми, а не младите да се користат на улица како некои партиски војници или нешто слично. Благодарам. Ти благодарам, Уигар. Благодарам и на сите за воведните излагања. Пред да и дадеме збор на публика, би сакал само едно прашање да ви поставам на вас. Секој од вас ги спомнал ние генерални проблеми со кои што се соочуваат младите, па ја би рекол и секој граѓанин во нашата држава. Меѓутоа, од моето искуство, доста често сум патувал низ земјава како младински работник и сме имали форуми, дискусии, проекти на кои сме ги таргетирале главните проблеми и потреби на младите. Сме дошли до заклучок дека проблемите во различни региони се различни. Не дека во секој дел од Македонија младите се соочуваат со исти проблеми, па затоа би ве прашал секој од вас кои се трите клучни проблеми со кои што се соочуваат младите во Гостивар и во Гостиварско, во овој регион. Ти благодарам за прашањето. Клучен проблем во Гостивар, сите го знаеме, сите политички партии овде кон нас може да се правиме наудрени, но клучниот проблем е невработеноста на младите во Гостивар. Значи, по завршување на своето образование, едноставно младите дома се изолираат, остануваш дома, завршуваш образование, дипломираш, магистрираш и толку е. Ако не си член на ВМРО ДПМН или на владечката коалиција, што е, едноставно твојата дејност тука завршуваат. Одиме после со втора поставка. Барање работа навор од Македонија или евентуално работење некои работи што нема никаква врска со образованието, како на пример конобари, шанкери и други работи. Главниот и клучен проблем со кој што младите во Гостивар константно се жалат, значи е невработеноста на прво место. Потоа, само би додал исто така и во Гостивар, добро да се каже покрај невработеноста и дека спортскиот живот во Гостивар е мртов, ноќниот живот во Гостивар е мртов, клуб немаме ништо, немаме никакви активности, немаат театри, едноставно во Гостивар ништо не се случуваат. Ставено е на мртва точка, као да живееме во 20 век. Благодарам. Parafolsi potencoj disa mendimo se që ai i tha, mirë po në komunën e Gostivarit vlen të përmendet se 50% të punësuarve në komunë janë të ri, të me tha janë nga ajo gjenerata e re e personave që punojnë brenda komunës dhe këtu nuk mund të thomi se nuk janë të përfaqësuar të rit. Problemi i punësimeve për mendimin tim është problem ballkanik, nuk është problem vetëm i Gostivarit. Problem më të theksuar është mos iniciativa ose pamundësia e të rive për të marrë një biznis individual ose për të hapur për vete një vend të ri të punës. Ka faktorë dhe arsye të ndryshme që ne sot mund t'i përmendim shumë dhe i dim të gjithë. Numri i popullatës, zhvillimi i infrastrukturës të janë disa probleme që jo vetëm Gostivari, po sicili vend tuke ne i ka dhe nuk mund të fokusohemi vetëm t'i themi se Gostivari ka mbet kështu ose Gostivari ka mbet ashtu. Problem që mund të theksojmë për rininë e Gostivarit është marrëdhënie të ndëretnike ose me komunitetin tjetër në të ardhmen duhet të forcohen, mos ketë ndarje, se mund të shifnin për shembull edhe lokale që janë të ndarë, ata janë për këta, këta janë për ne, edhe mendoj këto janë disa preokupime më të mëdha se për ne, se sa ato që i potencoj parafolsi. Faleminderit. Si e thanë edhe parafolsit e mi, papunësia është numër 1. Ka shumë të ri që kanë kryer fakultete, që kanë
mbaru dhe sot punojnë kamariera. Por këtu ku mund theksoj një më të veçantë kështu, mund shohim zonën ekonomike të Tovës ku për 5 vite gati se është themelu zona ekonomike të Tovë, deri sot ende nuk funksionon asnjë fabrikë, ndërsa zona ekonomike e Koçanit, e Kavadarcit, e Strumicës, Shkupit, ku ta diun ande, me të madhe punësohen. Unë e di, mendoj se në Koçani ose Kavadarci, numri i papunësisë ka ra dikundit e 1-2%. Në me thonë, në qofë se mundet atje, edhe pse janë vende më të vogla, për në qofë se mundet atje të bjere papunësia 1-2%, edhe këto në Gostivar ndoshta mund bjere pak më shumë. Gjithashtu mund të theksojmë Shkupi 2014 dikundi ka kushtuar afër 1 miliard sipas statistikave dhe sot ne në Gostivar nuk kemi një teren tenisi ose nuk kena një pishin mbyllur e tjera. Sot ne gjithashtu mund të theksoj edhe trusnin ose nga parti tjera politike, sidomos ato të pushtetit, qoftë ato të VMRO-s që bëjnë ndaj rinis lidhjes demokratike ose ato të pushtetit tjerë që bëjnë ndaj opozitës shqiptare, ajo ka një tekst të veçantë dhe ndoshta është një problem serioz ku ne duhet dalim nga ara në zgjedhje ose debatojmë pa trusni nga tjerit. Po theksi veçantë do ta vendoj në atë në investimet. Investimet e pushtetit qendror duhet mos lokalizohen vetëm në Shkup, nuk është vetëm Shkupi i Maqedonisë. Tatimet mblidhen gjithandej, mund të them se drejtoria të hyrave publike të Tovës është e renditur pas Shkupit me përmbledhjet të tatimeve dhe ne sot nuk arrim të marrim edhe 1% buxhetit të shtetit. Prandaj do theksoj më shumë ose do të vendoj një theks të veçantë në investime për ulje të papunësisë, për sport dhe kulturë. Ja би сакал да се согласам со представникот на ДУИ дека вработените во Гостивар 50% се млади, а дали има проблем, дали може поише да се направи, тоа да може да се направи, може нови спортски игралишта да има базени, ама од негде треба да се почне. Нешто мора да се прави за да во иднина знаеме дека тоа е направено, од негде е почнато, а само со, како што кажа представникот на Социјалдемократскиот сојуз, како нивниот председател што го објави минатата недела проектот неговиот Вдоми Миленик од кај што излегло вакво кај што имало муви такви работи во студентските домови, ја мислам дека не е коректно, од негде треба да се почне за да се прави, додека има проект за да се изградат нови студентски домови, мислам дека не треба да бидеме пречка на таа работа. Мислам дека треба да помогнеме од еден начин. Фала. Falni vetëm diçka. Folsi Partisë Demokratike Shqiptare se dia e boni lapsus ose gabim se tha opozitën e ndan Bashkimit Demokratik për Integrim. Bashkimi Demokratik për Integrim është pozit, jo opozit. Opozitën e ndan dikush tjetër, edhe thatë se investimet huaja nuk ka, investime nuk ka në qytetin e Gostivarit, se dia e kini informat për Lear, që ka momentalisht 200 punësime janë të bërë dhe ata të ri, dhe pritet të bëhen gjithsejt 1000 punësime, edhe Eklos që i ka të gjithë prej menaxherit deri tek punëtori më i thjesht i ka të ri, ose të më thonë prej moshës më të re.
Благодарам. Ќе има простор подоцна. Идејата сепак е да комуницираме во оваа насока, не тука помеѓу партиите. Ќе оставам простор сега на публиката, само сакам да ве замолам кога ќе поставувате прашање, кога ќе коментирате, сите кога ќе даваме одговори, да се воздржиме од говор на омраза, од некои ниски удари и оние препукувања што ги гледаме секојдневно во ова ден за ден политика, да покажеме дека младите можат да одржат едно културно ниво на дискусија, дека знаеме да почитуваме различно размислување и тугите ставови, едноставно да имаме една пријатна дискусија и разменување на мислење. Повелете, кој би сакал да постави прашање, да даде коментар? Фала многу. Прашањето е до сите панелисти. Значи, знаеме каква е ситуацијата со политичките партии во Македонија. Моето прашање е како и со кои мерки планирате да вратите довербата во политичките партии од страна на младите? Значи, како младите пак да почнат да веруваат во политичките партии и дека тие нешто стварно ќе направат за нив. Фала. Фала, интересно прашање. Кој сака да... Ова прашање се однесува на сите, претпоставувам? Кој би сакал да го даде прво? Fillimisht mendoj se rinia e Bashkimit Demokratik për Integrim nuk e ka humbur besimin tek Bashkimi Demokratik për Integrim dhe tek lideri I tyre, pasi që ne si forum rinor dita ditës po presim dhe po pranojmë aktivist shumë e ma shumë. Për atë arsye mendoj se besimin tek rinia Bashkimi Demokratik për Integrim e ka në nivel të duhur. Thamë edhe gjatë prezentimit për arsye se rinia në Bashkimin Demokratik për Integrim ka qenë e integruar në të gjitha nivelet, ka qenë pjesë vendimarrëse, ka propozuar projekte, edhe për këtë arsye mendoj se rinia e Bashkimit Demokratik për Integrim është ati ku ka qenë edhe më herët. Do me thonë pranë Bashkimit Demokratik për Integrim dhe pranë liderit të tyre, Zotri Ali Ahmetit. Благодарам за прашањето. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, значи довербата од ден на ден, довербата во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се зголемува, тоа се гледат и на активностите кои што ги правиме секојдневно и на протести и на све. Поддржуваме секаков вид отпор кон оваа покумничка власт. Прво и основно, чист избирачки список, фер избори. Со чист избирачки список, со закон за медиуми, со почитување на договорот од Пржина, Социјалдемократскиот сојуз ја презема власта во своји раце. Со мерките кои што ги даваме во нашата програма, ви гарантирам дека довербата во младите ќе биде вратена на потребното ниво. Че досега забележуваме подот од народот во Република Македонија, се трга од политика, на 70% народот, амо спомнеш политика, бегат од тебе, а тоа е све поради оваа погубна политика која што води ВМРО ДПМН. Возона ВМРО ДПМН трна во бездна, готове, слободата се чувствуваат. Ве уверувам дека со чист избирачки список, со потребните реформи кои што треба да имаме за фери демократски избори, довербата кај македонскиот народ воопшто ќе биде вратена. Благодарам. Forumi rinori PDQ-s do tentonet trit ti tërheqje nga PDQ-ja me platformën e vet politike, me biseda direkte me rinin për të pa hallin e atyne dhe për të kriju një jetë më të mirë për rinin. Kjo është. Основните како да се врати довербата на младите врз политичките партии, верувам дека со тек на времето, со стабилна Македонија и со
некои чисти избори, владење еден мандат на било која партија, мислам дека младите ќе почнат веќе да веруваат на политичките партии. Тоа е се. Само што кратко би додал, голема прва дуботна благодарност до младите од албанска националност, ромска, турска, што масовно пристапуваат кон Социјалдемократскиот сојуз, поготово во Гостивар и во цела Македонија конкретно. Више тие ги имаат видено погубните политики со тоа што тие више ги пречувствува сценаријата кој што се обидува да ги прави ВМРО секогаш кога им одит нешто во лош правец да направат меѓуетнички конфликт, тензија, видовме со Куманово лани што се случи. Ме радува што свеста кај албанците, македонците, турците, ромите е зголемена на потребно ниво и масовно го препознаат тоа манипулирање на владечката коалиција. Благодарам. Ако СДСМ дојде на власт, дали мислите дека ќе се грижи за сите млади или само за младите македонци? Ова го прашувам затоа што рековте дека ќе се изградат домови само во Штип, Битола и да, значи исто како е тон прашањето. Значи Социјалдемократскиот сојуз ќе се грижи за сите млади во Македонија без разлика на верска, етничка припадност. Покрај тие само што ги направив дел од домовите нови изградени, нормално дека ќе има во Тетово, во секој студентски град, секаде ќе што имат студенти. Сега гледаме, дојде принципи во Гостивар да имаат студенти од Турција, значи ќе треба потреба и во Гостивар да се направи студентски дом. Значи без разлика на све. Социјалдемократскиот сојуз учи од овие грешки од ВМРО ДПМН, максимално како не треба да се понаша, да се делува со младите во Република Македонија. И ви гарантирам и ве верувам дека лидерот Зоран Заев посебно имат посебен дел каде што ги поддржуваат младите од сите етнички заедници. Само кратко би кажал, Социјалдемократскиот сојуз исто така нема право на никаква грешка, поготово со младите, затоа што гледаме како студентските пленуми, средношколските пленуми се дигнаа против ВМРО ДПМН, ние ги поддржавме, на утре ако ние правиме погубни политики, исто тоа нас не чекат. И студентски пленуми, и средношколци, исто нас не чекат. Затоа немаме право на грешка и ве уверувам дека Социјалдемократскиот сојуз ќе се грижи подеднакво за сите млади во Република Македонија. Благодарам. Tash. Atëherë, Sefer Selimi. Fillimisht do kisha dash që ta përshëndes këtë panel diskutimi dhe të vlerësoj pjesëmarrjen e partive politike në një panel të përbashkët. Megjithëse më vjen keq që përfaqësuesi i VMRO DPMN-s nuk është pjesëmarrës në këtë panel, edhe pse duke mbajtur pushtetin është përgjegjës dhe duhet të jap llogari para qytetarëve. E mes atyre qytetarëve natyrisht që një rëndësi të madhe ka rinia. Sot realisht do kisha dash që brenda partive politike, sidomos përfaqësuesve të forumeve rinore, kisha pa një retorik pak më ndryshe nga retorika e përgjithshme e partive tona, dhe të kisha dashur që të shoh masa konkrete të cilat do të ishin ndërmarrë dhe të cilat do të ishin paraqitur para të rinjve si pjesë e platformave politike. Mirë po edhe qasja të cilën këto po e japin me një konstruktivitet të diskutimit në nivel, është një shpresë se në të ardhmen do të kemi lider cilët do të kemë përgjegjësi edhe do të dinë të cilën në mënyrë demokratike, duke i shërbyer pikëpari vetes si pjesëtar të qytetit, të shtetit dhe në fund si antar të partive politike. Pyetja ime do të ishte për të gjithë panelistët.
Si e vlerësoni demokracinë brenda partive politike tuaja, pasi që përmendet se forumet rinore janë pjesë e organeve më të larta vendimarrëse në parti, cili është niveli i demokracisë në partitë tuaja dhe sa realisht vlerësohet zëri i forumeve rinore në kuadër të partive politike? Ju falenderoj. Demokracia në PDSH fillon për aty se ne si forum rinor kena 20% të atyne të antarëve në kryesi dhe në kuvend të gjithë partisë. Gjithashtu mund të theksoj se çdo vit Rinia Demokratike Shqiptare organizon konferencat vjetore të saja dhe në çdo 4 vite organizon konferencën zgjedhore për zgjedhje të kryetarit të ri. Para konferencës zgjedhore për kryetar të ri organizohen kuvende për zgjedhje të kryetarëve të degëve të RDSH-s, pastaj para asaj fillon me nëndegët e veta. Do me thonë, gati se në çdo organizim prej nëndegje deri në konferencën, çdo herë tentojmë që të ketë sa më shumë kandidat për zgjedhjen e kryetarëve që do të udhëheqin qoftë në nëndeg, qoftë në kryesi të RDSH-s dhe këtu mendoj se ne çdo herë tentojmë që të kemi më shumë se një kandidat për kryetar degë ose për kryetar të forumit rinor. Mendoj se kjo mund të jetë deri diku në atë se sa e demokratizuar është forumi rinor i PDSH-s. Благодарам. Внатре-партиската дебата е богатство на секоја партија. Ние од Социјалдемократскиот сојуз сме горди што имаме таа внатре-партиска дебата. Во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија младите се застапени сега со новиот статут, речиси рамо до рамо со постарите членови. Од нашите местни организации па до највисоките партиски функции, секаде сме застапени ние како млади. Нашиот збор секојаш се прашува за секоја одлука што се носи, било да е на централна, било да е на локално ниво, гласот на младите се слушат. Исто така, да ви кажам дека и Социјалдемократскиот сојуз го имат нашиот председател Стефан Богоев на Социјалдемократската младина е вториот најмлад пратеник во Европа. Социјалдемократската младина се избори за свој представник во Собранието на Република Македонија. Нејните избори се надеваме на што повеќе застапеност на младинците во Собранието на Република Македонија. Исто така во советите по општините, младинските советници се застапени на потребно ниво. Во Гостивар исто така на последните локални избори јас бев на 3-то место, што досега никад не било во нашата историја на толку високо место не котирал младинец. Така да константно, значи, се бориме внатре-партиски, секогаш гласот на младите да се слушат и младите да бидат застапени на што повеќе функции, што повеќе проценти. Благодарам. Kërkoj ndjes, po desha që pasaj t'ju lej hapësirë gjithë tjerëve për të mund të parashtrinë edhe pyetjet tjera, prandaj po e shfrytëzoj rastin sa jemi te Aleksandri këtu. Unë shpresoj që t'jetë një lapsus parës kur përmendet rastin e marrëdhënieve ndëretnike, kur thatë se janë vetëdijsuar shqiptarët, turqit, romët dhe të tjerët. A mendoni se janë vetëdijsuar edhe maqedonasit sa u përket çështjeve ndëretnike, apo mendoni se janë vetëdijsuar vetëm pjesa tjetër e etnive që jetojnë në Maqedoni? Благодарам. Кога мислам се освестени се сите заедници,
а тоа може да се види и на нашите активности кои што ги правиме секојдневно со протести. На протестите, значи напред имаме рамо до рамо македонци, албанци, турци и роми без никакви предрасуди. Во партија зборам поготово во Гостивар, значи секојдневно имаме циркулации на албанци, македонци, турци, роми, заедно пиеме кафе, дебатираме заедно. Нивото на македонците, значи свеста кај македонците, значи вие може да мислите дека имаме некои предрасуди, Не, воопшто не, зборам тука воопшто. Сега конкретно можам да кажам, значи конкретно можам одговорно да кажам дека сме како едно цело. И турци, македонци, албанци, роми, сите заедници имаме една цел, подобра Македонија. Или Груевски, или Македонија. Благодарам. Kthehem tek përgjigjja e Вратиме parë. на претходното прашање за демократската застапеност. Po, kthehem tek pyetja e parë. Nëse flitet për demokraci, Bashkimi Demokratik për Integrim duhet merret si shembull nga partitë tjera. Nuk e them kot, e them nga fakti se sa funksionarët ton shpesh herë kanë ditë që të bëjnë autokritik ose kritik brenda vetit për qëllime ose për veprime që ata kanë qenë në kundërshtim, që rrallë herë mund t'i hasim dikun tjetër, do të thotë kanë dalë kundër asaj që është e përgjithshme. Kjo e tregon nivelin e demokracisë që ka brenda Bashkimit Demokratik për Integrim në të gjitha instancat pa përjashtim, duke filluar prej tek Forumi Rinor, prej tek nëndegët, duke vazhduar me degët edhe pastaj me kryesin qendrore. Vetë fakti se Forumi Rinor përfaqësohet në të gjitha institucionet tregon se sa i rëndësishëm që është Forumi Rinor për Bashkimin Demokratik për Integrim. S'do mend të shihet që tani edhe ministrat më të ri të Bashkimit Demokratik për Integrim janë nga radhët e Forumit Rinor ose janë nga radhët tona. Kjo e tregon se sa e rëndësishme ose sa e vlerëson Bashkimi Demokratik rinin, sa i beson Bashkimi Demokratik rinin son. I beson sepse në Bashkimin Demokratik për Integrim ka rini që kanë kualitetet të larta dhe mund të udhëheqë një post aq të lartë sa është edhe të udhëheqme ministritë e ndryshme. Ne si qytet kemi nderin si forumi i Bashkimit Demokratik për Integrim, ku përfaqësuesi jon atje tash është ministri, fillimisht ka qenë kryetari forumit rinor të Bashkimit Demokratik për Integrim, ku me vite ka udhëhequr atë forum, ka pas një bagazh bukur të mirë nga udhëheqja nga sfera profesionale si jurist dhe sot është pjesë përbërëse e pushtetit gjithësisht qeverisë, është ministër i drejtësisë dhe është Valdet Xhaferi që vinë nga radhat tona. Nga ky aspekt ose nga ky këndvështrim mund të shihet se sa Bashkimi Demokratik për Integrim e vlerëson rinin edhe Forumi Rinor dhe mund të shihet që është pjesëmarrëse në të gjitha vendimet, në të gjitha organet që janë në përbërje të Bashkimit Demokratik për Integrim. Faleminderit. Во врска со застапувањето на младите внатре во партијата, сакам да кажам дека во извршниот комитет ние имаме на партијата, ние имаме член председател на младинскиот форум на Турската демократска партија и моментално го имаме најмладиот министер кој е од Гостивар, Фуркан Чако, што има 28 години, што тоа е знак дека веќе ние испраќаме наши млади членови на високи места и дека веќе во иднина и почна веќе тоа да бидат младите да владеат со државата. Фала. Faleminderit, Erlin Xhamaili, një pyetje për zotëri Azbiun. Sepse prej në fillim e shohim se proklamon Bashkimi Demokratik për Integrim, demokracinë Bashkimi Demokratik për Integrim, mirë po nuk e shohim këtë demokracie dhe siç thanë në fillim se 50% janë në komunën e Gostivarit të rit, punësuar, nuk do të thotë se duhet t'jesh për shembull antar i Bashkimit Demokratik për Integrim për të punësohesh, po flasim për atë se duhet secili i ri të përfaqësohet pa marrë parasysh çfarë parti është, kujt parti i përket, sepse ju prej në fillim u morët me Bashkimin Demokratik për Integrim, aktivistët e saj, rinin,
dhe pam fund se çfarë demokracie ka pikrisht në partinë tuaj, kur that me zgjedhjen e ministrave një ditë përpara se zgjidhen, se fjalën e fundit e kishte lideri juaj, edhe kërkohesht e ka moti që të ketë riformatim apo ristrukturim të ministrave, mirë po u zgjodhen në fund, si me thënë në finale, brenda 24 orësh edhe erdhen shpërbërja e parlamentit. Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Fillimisht të punësuarit në komunën e Gostivarit që përmenda që ishin 50% e më shumë, janë pranuar me anë të konkursit dhe janë të ri. Kanë konkuruar dhe janë pranuar në punë. Sa i përket çështjes demokracisë brenda partijake, lideri është e vërtet që vendosi vetë, mirë po ja mundson kushtetuta e partisë që është e votuar nga antarët e degës qendrore të Bashkimit Demokratik për Integrim, që thotë se ata bashkarisht në formë demokratike kanë votuar që kryetari në momentet të caktuara të ketë mundësi të marrë vendimin vetë si një lider. Kjo ishte për ata. Është çështje që organizuar brenda partisë dhe besoj se pasi që dulën emrat, u vënduan emrat në tavolinë, ne i kishim të qartë publiku se dulën me komitesë publike dhe i na treguan për funksionerët, gjithsesi për ministrat e të ri, edhe në moshë të Bashkimit Demokratik për Integrim. Nuk ka problem. Здраво и од мене, јас сум Благица, имам еден коментар поточно. Јас сум една од многуте млади луѓе во Македонија која што е со глава на прстот доколку има избори за кого да гласа. И наискрена да бидам, до сега вие ни еден од вас не ме убеди дека треба за него конкретно, односно за нивната политичка гарнитура да гласам конкретно. Тоа од неколку причини. Прво, постојано кога се зборува за млади во Македонија, постојано она што го слушнав денеска, постојано што се повторуваше беше младината на едната, на другата, на третата или четвртата партија. Постојат млади во Македонија кои што не се дел од било која партија. Што е со тие млади? А верувајте ми дека тие се многу поголем процент. Второ, очекуваме да живееме во една Македонија сплотена, обединета Македонија во која што нема поделби, има различни етникуми, меѓутоа не постојат разлики помеѓу тие две, а постојано истакнуваме за тоа младите албанци или младите македонци од другата страна. Се додека тоа го користиме како наша реторика и не ја научивме лекцијата од постарите, не знам како тогаш очекуваме да направиме нешто за сите, а во моментот збориме само за една категорија млади. Че не збориме за албанци, не збориме за македонци, збориме категорија млади, на која што сите ние припаѓаме. И третата работа која што ми е исклучително загрижувачка е тоа како сите вие го толкувате младинското учество. Кога ве праша за младинското учество, сите вие спомнавте кои министри ги имате како млади луѓе на некакви позиции, а во ниеден момент не спомнавте за останатите млади кои што имаат желба да се вклучат во креирањето на политики кои што нив ги засегаат, при тоа да бидат прашани кои се нивните проблеми за да може да се креираат и платформи, да може да се креираат и форуми, да може да се креираат и подмладоци и програми на политички партии. Така што еден од срце апел до сите, мислам дека е крајно време да влеземе во едно по-сериозна дискусија, да влеземе на едно по-сериозно ниво, кај што сите предрасуди, сите реторики кои што веќе со години наназад се повторуваат од политичките партии, да ги оставиме на страна и конечно како млади луѓе, прогресивни луѓе, да пробаме да смениме некоја политика која што нам не ни се допаѓа веќе не знам колку години. И тоа се почнува токму од вас. Вие сте подмладоците на политичките партии,
Вие може би учествувате во креирање на политики, меѓутоа истите можете и да ги менувате и во рамките на вашите партии. Дајте малце да пораснеме сите заедно и да бидеме малце позрела и поактивна младина. Од таму треба да почнеме. Фала. Благодарам. Благица за коментарот, доколку имате вие коментар или на коментарот, поелете. Mu vjen keq që nuk kisha shumë hapësirë për ta paraqitur platformën e Bashkimit Demokratik për Integrim. Mirë po zonjës ose zonjushës, i drejtohem me atë që unë e ceka në fillim se drafti është online për ndërtimin e platformës së Bashkimit Demokratik për Integrim, edhe secili i ri mund të jap sugjerimet e veta. Kur do të futeni për të dhënë sugjerime, nuk ju kërkon as përkatësinë partijake, as emër ose përkatësi kombëtare, mirë po vetëm ju kërkon se çfarë ideash ose çfarë vizion keni për rinin të ardhme. Kështu që ju lirisht mund të futeni në web faqen e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe ti jepni sugjerimet tuaja për idetë ose çfarë ju dëshironi të konkretisht të bëhet me rinin në të ardhmen. Pika tjetër ishte përfaqësimi i të rive, nuk e kemi përfaqësuar ose nuk është i përfaqësuar. Prapë them se ne si Bashkim Demokratik për Integrim, të rit i kemi përfaqësuar ose jemi të përfaqësuar në të gjitha nivelet. Si për punësim, punësimi i të rive është segment primar i Bashkimit Demokratik për Integrim. Flasim për në Gostivar, në të gjitha institucionet, duke filluar nga shkollat, duke vazhduar me komunën, nga në institucionet private çfarë janë, në të gjitha institucionet Bashkimi Demokratik për Integrim ka të involvuar, do të thotë ka të integruar rinist. Faleminderit. Ти благодарам. Дали може би има некој друг да даде коментар? Да, повели. Ја би сакал да коментирам на вашиот коментар. Ја размислував пред година дена или 2 години исто како вас дека треба да се сменат некои кои во државата, ама тоа го правев во кафич или круг луѓе кои бевме собрани друштво и како ќе се смени нешто во државата. И сватив дека ако не влезам активно во политиката или ако сакам нешто да сменам во државата, треба од негде да почнам. И тоа би било најубаво или преку некоја организација или преку некоја политичка партија. Иначе, ако седиме вака и размислуваме, мислам дека ништо не можеме да постигнеме околу подобрувањето на стандардот на младите во Република Македонија. Благодарам. Përshëndetje, jam Ardian Stafaj. Jam Ardian Stafaj, student i Universitetit Ndërkombëtar të Strugës në Gostivar dhe njëkohësisht edhe kryetar i Unionit Studentar, dhe pyetja ime për të gjithë antarët e partive politike në panel do të ishte studentët apo të rinjt duhet të jenë me domos antarë të ndonjë partie politike që të avancojnë në shoqëri, apo avancimi i tyre në shoqëri do të bëhet edhe në qoftë se ato nuk janë antarë të ndonjë partie të caktuar politike, qoftë në bllokun shqiptar apo qoftë në bllokun maqedonez. Faleminderit. Извини, ти беше Ардиан? Ардиан, фала за прашањето. Токму и за тоа се бори Социјалдемократскиот сојуз заедно со широката коалиција како што се Сдруженијата невладините. Значи, кај најните студенти партиска книжка да им бидат индексот, а не книжка од политичка партија, било да е СРС, било да се другите партии. Значи, СРС ќе се бори до крај, знањето пред се, а не книжката партиска. Благодарам. Bashkimi Demokratik për Integrim këtë ka dëshmuar që moti, do me thonë, të si cilin të ri, pa marë parasysh në cilin parti ka të ku, e ka avansu në karierë, nëse ai ka përbërë, do me thonë, ka pas një kualitet të caktuar, ose në një cilësi të veçantë të profesionalitetit të ti, edhe besoj se kjo është përgjigja më konkrete ka ana jo.
Do t'i thësha të njëjta gjë si Aleksandri lidhjes sociale. E para do të vjen kualiteti i studentëve. Dhe sot e shohim se ato studentë që kanë kualitet janë jashtë, do me thonë shkojnë punojnë në vendet europiane, se këtu e kanë atë problemin e librezës partijake. Përshëndetje. Unë jam Elmedina, kisha vetëm një komentar për gjithë ju këtu. Fillimisht mua më vjen shumë keq që ne gjithë si të ri jemi mbledhur këtu të diskutojmë dhe të mundohemi të paraqesim si diçka shumë të bukur disa parti politike që me vite me radhë kanë treguar se nuk janë bashkështu si mundoheni ju këtu si të ri ti përfaqësoni. Më vjen shumë keq për rinin tonë se në vend që të mendojmë për karrierën tonë të ardhmen, për profesionet e tona, për një jetë më të mirë, ne duhet të mundohemi cilës parti politike t'i bashkangjitemi në mënyrë që t'i arrijmë ato qëllimet tona si të ri që i kemi, dhe kjo është realiteti, pavarësisht asaj që ju normal si përfaqësues të rinis, forumeve rinore, keni ardhur këtu të na tregoni. Tani Azbi, shumë respekt për ju, por kur e cekët punësuarit në komunë, 50% janë të ri, më vjen shumë keq që edhe i cekët gjithashtu edhe konkurset, por realisht unë si e re, që edhe kam studiuar me thonë 17 vjetë arsim, me fakultet në Zvicër, në Struk, me magistratur, por kur nuk kam parë që ato konkurse kanë qenë të ndershme, do me thonë kanë qenë sa përsi e faqe, dhe kjo është shumë një realitet edhe në partit Macedone edhe në partit e tona, mandej cekët se rinia bëjnë pjesë në procesin e vendimarrjes, në Këshillin Rinor, më vjen shumë keq, por këto, në thonë kjo mundësi u është dhënë vetëm të rive të BDI-s, kur nga ana tjetër, disa të ri, vetëm përse nuk kanë qenë në parti qeveritare, kanë qenë të anashkaluar edhe pse mund të kenë pas më shumë aftësi, më shumë dituri, më shumë njohje dhe më shumë profesionalizëm se disa të ri që kanë qenë, me thonë, vetëm se kanë qenë të BDI-s, ju jeni munduar që të marrin pjesë në ato vendime, çfarë ka bërë partia ose aktivitete. Dhe me thonë, kjo ishte në përgjithësi. Më vjen shumë keq mendoj që gjithë ne duhet mundohemi të jemi në të ardhmen ju si rini, kur do arrini në atë nivelin e këtyre liderave tuaj politik, që i quani lidera, uroj që të jeni pak më të drejtë, mendoj gjithë ne së bashku, të jemi pak më të drejtë, pak më mundohemi që t'i zgjedhim kualitative dhe të zgjedhim drejtësinë te njerëzit. Jo, faleminderit shumë. Faleminderit Elmedina. Unë mendoj që konkurset janë të hapura për të gjithë dhe ekziston një formë juridike, ligjore që kush mund të konkurone dhe kush mund të pranohet. Për çdo lëshim tjetër ka organe kompetente që mirren me atë situatë. Sa i përket Këshillit Rinor, ishte iniciativë e kryetarit tonë, zotri Nevzat Beta, mirë po Këshilli Rinor është zgjedhur nga të gjithë shkollat e komunës së Gostivarit, do të thotë shkollat e mesme, pa ndikim të partisë nga jashtë ose individëve të caktuar nga jashtë. Vetë janë propozuar nga nxënësit e vetë shkollës dhe vetë janë zgjedhur nga nxënësit e vetë shkollës dhe unë nuk besoj se këtu ka pasur të ndikim ose ka të luajtur ndonjë rol partia politike, cilës parti i takon ose cilës tabori i takon. Kjo besoj se nuk ka pas bëhe me atë. Azbi, nuk e pata për Këshillin Rinor, unë kam respekt se janë aktiv, pavarësisht asaj që janë të ri, e kisha për rini në përgjithësi, si ju përmendet që rinia e Bashkimit Demokratik për Integrim, rinia e Bashkimit Demokratik për Integrim, mendimi im ishte që nuk duhet t'i lej manash të ri të tjerë që nuk janë të kësaj partie, pavarësisht asaj se mund t'jenë shumë më të zgjuar edhe shumë më ditur se ato që janë Bashkimit Demokratik për Integrim. Me thonë, nuk ishte konkretisht për Këshillin Rinor, po për gjithë këto partiu që shumë herë potencuat, rinia e Bashkimit Demokratik për Integrim. Kjo ishte pyetja ime, faleminderit. Mirë, Elmedina, pasi ju thatë Këshilli, për atë mendova se keni fjalën për Këshillin Rinor që funksionon, përgjigja, që funksionon në kuadër të komunës së Gostivarit.
Ки поздравам присутните. Пречка за вработување на младите, многу во огласите се бара работно искуство. А младите не го немат тоа. Vende ose pozitat të caktuara të punës ka që kërkojnë të kesh përvojë në punë, po ka edhe nga ta pozita që nuk është nevojshme përvojë e punës, mund të jesh si fillestar. Работно искуство, колега Барат, за мене, за тебе, за другите што не се членови на владечката коалиција, доколку си ти член на таа коалиција, одиш во партија, автоматски твоето работно искуство се прави дека си работел 10 години. Благодарам. Atëherë, një prej temave ma theksume, do të kisha dashta një komentar të shkurt ta jap, një koment shkurt ta jap rreth këtij debati që bëhet rreth punësimit edhe rreth punësimit partijak në institucionet publike. Është evidente, është e njohur edhe nga të gjitha raportet, po është e njohur si nga liderët e Bashkimit Demokratik, si nga liderët e SDSM-ja, si nga liderët e BDI-s, se institucionet publike janë të partizuara dhe e shohin si një problem që duhet të i kalohet dhe shpresoj që do të i kalohet në të ardhmen si problem. Mirë po ajo që dua të them më shqetëson fakti që vende pune trajtohen vetëm vendet në institucionet publike. Mendoj që të rit në Republikën e Maqedonisë duhet të fokusohen rreth krijimit vendeve të punës në sektorin privat, të iniciojnë programe, të iniciojnë vetë biznes ide dhe me të njëjtat të krijojnë edhe vende të punës dhe si po ashtu është mjaft e rëndësishme që ndërlidhet edhe me komentin e kolegut këtu që është në panel se kërkohet përvojë pune, natyrisht që kërkohet përvojë pune, po është mjaft e rëndësishme që edhe vetë rit të angazhohen për organizata jo qeveritare, të organizohen në punë praktike verore, e kështu me radhë dhe në këtë formë ta ngrisin përvojën e vetet punës. Dhe për në fund do kisha dash një koment, me që edhe jam koordinatori Këshillit Rinor në kuadër të komunës Gostivarit, shpresoj që komenti ashtu siç e tha Elmedina që është një ndoshta një keq interpretim i mendimit saj, desha ta qartësoj shumë thjesht se në kuadër të Këshillit Rinor të komunës Gostivarit ka antar shqiptar, maqedon, turq, rom, ka antar nga të gjitha partitë politike, edhe nga SDSM-ja, edhe nga VMRO-ja, edhe nga PDSH-ja, edhe RDK-ja, edhe BESA, edhe krejt tjerat, për cilët ne as që i kemi pyetur përveç për antarësim në Këshillin Rinor. Dhe i ftoj publikisht që radhët tjera shfrytëzoj rastin gjatë hartimit strategjisë për të rinë në kuadër të komunës Gostivarit, shumica e partive politike nuk ishin pjesëmarrëse në strategjin, ku trit kishin mundësi të paraqesin gjitha problemet me cilët përballen dhe të njëjtat bëhen pjesë e politikave për zgjedhjen e problemeve rinore. Ta harrojmë retorikën e bisedave boshe të akuzave të ndërsjellta, po të fokusohemi drejt masave konkrete dhe projekteve konkrete. Besoj se sot do kishte qenë shumë më produktive të bisedohet dhe të përballen masat konkrete ndërmjet mes platformave politike, se sa të folim me retorikë të akuzave dhe kundër akuzave ndërmjet dy subjekteve apo ndërmjet dy etniteteve. Само би тоа кратко, значи токму Социјалдемократскиот сојуз ќе се бори за отварање на нови работни места, не само младите да гледат работно место во јавната администрација, толку јавната администрација. Не можеме на едно работно место ние како сега што е да ставаме по 40 души на едно биро или седи дома земе плата. Значи,
покрај тоа што ќе носиме странски инвестиции, реални странски инвестиции, а не сегашни фиктивни странски инвестиции, каде што се користат само за време на кампања, после кампања отиде инвестицијата, нема лова, слабо било вака, слабо било така. Че реални странски инвестиции, потоа создавање на клима за инвестирање на младите во приватниот сектор, а не на ваква клима каде што некој млад отвори дуќан, утредента одма идат да го соберат арачот, намалување на таноци, така е, значи, не плаќаат, тоа конкретно ги имаме во нашата програма, покрај намалување на таноци имаме и други субвенции каде што секој вработено лице плюс што ќе донесат ќе биде субвенционирано одредено време на терена на државата, ама реално и тоа да вроди со плод, а не сегашни фиктивни некои си грантови што ги даваше владата, фиктивно само колку за време на кампања да го искориста младиот човек, после избори, фала многу што гласаше за нас. Шут. Тоа е и на нешто што сега што не им се добача на младите, не само на младите, го конкретно на сите дучанџи, пазарџи и бизнисмени се казните. Ниту помена, ниту ништо. Добар ден, немаш истакнато работно време, 5000 евра казна. Социјалдемократскиот сојуз ќе воведе мерки со опомена прва, опомена втора, да му даеш до знање човекот, не само идеш утредента, само да направиш казна, исто како што се со полицијава. Денес имам да направам 50 казни. Морам да ги направам 50 казни. Не, ќе ставиме крај на таквото делување. Благодарам. Përshëndetje të gjithëve. Desha të pisë se Maqedonia gjendet në një krizë të madhe politike dhe desha të pisë se si forumet tuaja rinore do kontribojnë në zgjedhjen e kësaj krize. Фала за прашањето. Значи, не само младите, заедно со сите, мора да донесеме конкретни решенија, дека гледаме Македонија е на работна бездна. Гледаме сиве изминати години, што ни направи овие 10 години, не згазија, не отепа. Значи, заедно младите, заедно со постарите, значи во Македонија живеат не живеат само млади, живеат и постари. Сите заедно да донесеме значи конкретна клима, прво да се создадат фер и демократски избори. Тоа е најважното сега што нашто ни треба. Фер и демократски избори. Значи со фер избирачки список, без фиктивни гласачи, без фантоми, без ништо. 21 век, а ние уште зборуваме во Македонија за избирачки список. Во 21 век. Фер избори, регулација на медиумите, сите заедно, регулација. Не само да имаме медиуми каде што све е розово, значи да имаме и ние не бараме медиумите да зборат све за СДСМ, да кажа сликата реално што е. Бараме јавен сервис, мора тоа да биде јавен сервис, не да биде сервис на ВМРО ДПМН. Значи, тие се само дел од нашите конкретни мерки и најважно што е почитување на договорот кој што го подпишаа сите политички партии, а тоа е договорот од Пржино. Значи, сите заедно треба да обезбедиме клима за безпрекорно работење на специјалното јавно обвинителство. Сите тие мерки, сите тие точки, ви уверувам дека ако се исполнат до крај, Македонија ќе има иднина. Благодарам. Në Sirini, fillimisht nga protestat e ditëve të fundit që ndodhin, potencoj se duhet i përmbahemi dhunës, mos përdorim dhunë për protestat tona, sepse vetë ne, ose parti që dalin në protestat, tregojnë një imidж të tyre të dhunshëm, dhe kjo nuk mendoj se të shkone në favor të asnjërës prej partive dhe nuk do të shkone në favor të shtetit në përgjithësi. Andaj mendoj se protestat, fillimisht në Sirini në protesta nuk duhet të involvohemi me dhunë, nuk duhet të involvohemi në thjerrjen e xhamave ose me ngjirosjen me ngjire të institucioneve të ndryshme shtetërore, pasi që e dim se protesta që janë forma demokratike për të protestuar ose për të dalë në rrugë për diçka, por jo dhunë dhe jo thjerrje të objekteve që fundit ata janë tona, do me thënë janë institucionet tona ku ne duhet shkojmë të kryjmë punët tona të nevojshme. Nga ana tjetër, zgjidhja e kësaj krize ose ngërçi politik
është vetëm me respektimin dhe përmbushjen e marrëveshjes së Shkupit, deri në fund pa mos toleruar ose pa mos anashkaluar asnjë pikë. Vetëm për fund them se ne si rini duhet jemi të qetë, nuk duhet të bimë në provokime të ndryshme, pasi që çdo eskalim i situatës nga të kontrolli shkon në dëm të vendit tonë. Kriza politike ka ilaç, ajo është marrëveshje e përgjinës. Me realizimin e marrëveshjes përgjinës, të gjithë kriza do të kalohet, do të ketë zgjedhje fair demokratike, kush është më i miri do të fiton dhe do të kalojmë krizën politike. Чудни работи се дешаваат во Македонија. Сакаме демократија, не икеме избори. Па валјда ќе се исчисти избирачкиот список, Александар, веќе е исчистен. Само што не можеме никако да идеме на избори секоја година. Ама, ако не идеме оваа година, следната сигурно ќе идеме на избори, нема сомнеш во тоа. Благодарам. Како што спомна колегата, значи од ДУИ исто така Социјалдемократскиот сојуз нон-стоп апелираат на сите тие протести, активности, да нема насилство, да нема кршење. И ние како младина кои кога одиме на тие манифестации строго значи апелираме до сите членови да не фалит влак на никому, ниту камен да се фрли, ниту ништо. Затоа што такви работи му одговараат само на помарот да помене, на другите не. Благодарам. Дали смеам јас само уште нешто да искоментирам во насока? Да, само коментар во однос на изборите и демократијата, че да, треба да има избори, меѓутоа не во услови кога еве мојата фамилија и 10 мои другари кои што ги познавам се водат на 2 места, на 2 локации. Кога тие нешта ќе бидат средени, можеби ќе збориме за демократски начин на избирање преку избори. Така што списокот се уште не е чист, извини. Од искуство кажувам, не е. Може исто. Ќе оставим простор на Владица да коментира. Може да коментирам. Па, Државната изборна комисија ги води постапките дали се избирачките списоци чисти или дали се исчистени или дали се во тек. И Државната изборна комисија, кој што знам и кој што видов, објави дека веќе избирачките списоци се чисти. Без разлика на тоа. Јас се водам на тоа Државна изборна комисија што објави. Не можам ја или некој друг меѓу нас да каже не се чисти. А Државната изборна комисија кажала дека се чисти. Почитуваме институции, демократија сме. Благодарам. Коментар на Благица, значи тотално се согласувам со Благица. Значи дека мет и млеко тече во Македонија малце више народа свати готово. Тоа више во некои други времења минати. Директно учествував во анкетата што беше на Државна изборна комисија како посматрач од политичка партија во Гостивар. Во Гостивар имаме дана како партија 500 приговори на непостоечки гласачи, на фиктивни гласачи. Во една куќа дури имавме напад, да речеме напад од собственикот на куќа дека како може во моја куќа да живеат тој и тој. И вие викате дека имаме чист избирачки список. Вие викате одиме на избори каде што председателот на ДИК не го потпишуваат избирачкиот список, значи. Вие правите автоматски тука кога ќе видите кривично дело. Ви се молам, благодарам. Благодарам. Да се вратиме на младите во фокусот. Јас сум Иван од Националниот младински совет. Имам 2 прашања. Првото прашање ми е до представниците на партиите кои што се моментално на власт. Ме молам, кажете ми една мерка која што вашиот подмладок или партија ги има предложено, а се има имплементирано во текот на овие 6-7 години, додека сте во коалицијата која што е на власт. А второто прашање е до сите партии. Дали некогаш до сега имате направено истражување кои се потребите на младите, доколку да, какво?
и кога ги креирате програмите, на кој начин ги идентификувате потребите на младите, бидејќи во ниту една програма на политичките партии која што ја анализиравме не е наведено на кој начин и зошто токму тие мерки се предложени. Ова го прашувам од причина што би сакал да знаеме ние и младите дали мерките се вадени буквално од ракав или позади тоа стои некој истражување и причина зошто токму тие мерки. Благодарам. Na dve. Se përket pyetjes së parë, dhe me tha, masa që i kina marrë ne si Bashkim Demokratik për Integrim, për avansimin e çështjeve të të rive edhe përgjithësi të popullatës. Punësimi i të rive ka qenë një ndër masat kryesore ose në qëllimet kryesore që i ka pas Bashkimi Demokratik për Integrim, edhe me marrëveshjen e Ohrit besoj se ka pas zhvillim. Ju e dini që sigurisht e dini që në vitet e më të hershme 2001 ose më herët sa ka qenë përfaqësimi jonë si shqiptar edhe si të ri, edhe e dini se në vitin 2016 sa është përfaqësimi jonë si shqiptar dhe si të ri, në për institucionit të ndryshme, qofshin ato shtetërore, qofshin ata private pa përjashtim, se pak më parë thamë se institucionet shtetërore s'kan vend për të gjithë, dhe shumë e vërtet, për atë arsye janë edhe institucionet private ku Bashkimi Demokratik për Integrim me investitor të huaj është munduar që të bëj punësimin e të rive. Në qytetin ton ka Leari, dhe me thonë edhe më herët e Ceka, ka 200 të punësuar momentalisht dhe mendon që plani i tyre që numri i të punësuarve të arri deri në 1000 dhe Elkos që është dhe me thonë qendër e re që ka të punësuar të ri nga vendi jon prej moshave të ndryshme dhe në të gjithë nivelet prej menaxherit edhe në punonësit më të thjeshtë. Hulumtimi ose mënyra e përpilimit të plan programit ose mënyra e përpilimit të platformës nga ana Bashkimit Demokratik për Integrim bëhet në mënyrë shumë transparente. Pse them transparente? Them transparente pasi që drafti jon është vendosur në formën online dhe secili prej nesh ka të drejtë të jap idetë e veta, qëndrimet e veta, dëshirat dhe kërkesat që i kina ne si shoqëri, si rini, apo edhe të gjithë grup moshat e tjera. Për këtë aspekt mendoj se Bashkimi Demokratik ka punuar shumë dhe është shumë transparent në formimin e plan programit ose platformës së vete. Faleminderit. И ние како дел политички партии што сме на власт, што се наоѓаме во коалицијата заедно со ДУИ, ВМРО, ДПМН, и ние имаме воведено многу планови проекти за младите. Едно од нив, најголемиот проект ни е отварање на основни училишта низ цела Македонија, што децата ќе можат да учат на свој јазик, затоа што имаше проблеми во, да кажам, кој што памтам, 3 села имаше проблеми што децата не се школува или не може да се стабилизираат во образовниот систем само затоа што не учат на нивен јазик, така да ние си знаеме дека сме малцинство во Република Македонија, ама пак кај што сме мнозинство во некои градови како што се и Гостивар во целина, воведовме, имаме основни училишта, децата учат на свој мајчин јазик, а во врска со вработувањето би сакал да зборам за Гостивар дека 200 млади се вработени под 30 години во Гостивар. Благодарам. Kalojnë në pyetjen e ditë, që pyetja e parë ishte për ato që jam pushtet. Pyetja e dytë ishte si krijohet platforma dhe pse pikërisht ato pikat platformës. Do me thënë, ne si rini para bëjmë analiza, debate, forume dhe pikërisht më e rëndësishme është dëgjesa publike. Bisedë direkte me rinin, në për çdo vendbanim, me student, me nxënës shkollave të mesme dhe pikërisht nga aty dalin pikat për krijimin e marrëveshjes. Kjo ishte përgjigja
për pyetjen, ndërsa duhet të theksoj vetëm për Ljarin. Ljari ka 200 punësut, parafërsisht ose gati se të gjithë janë mbi 40 vjet dhe janë gra që kanë punuar më para në Gotex. Ndërsa menaxhmenti i Ljarit është i gjithë i ish Johnson Controls si i shtipit. Kështu që ndërsa ato 1000 të punësuarit që do të realizojnë janë në fabrikën që do të hapet në zonën ekonomike në Tetov. Kështu që punësimi i rinis në Ljar ndoshta është në përqindje shumë i vogël nga Gostivari. Faleminderit. Përpos Ljarit e përmenda edhe klasin se ke ngatruar. Për 100.000 banorë sa i ka Gostivari, 40 punësime janë qesharake. Платформата на Социјалдемократски сојуз е правена врз база на анализи, врз база на дебати, најтранспарентно, значи буквално беше помината и изроварена цела Македонија, секое село, секој град, секое населено место што постои во Република Македонија, беа собрани идеи, проблеми, можни решенија, заеднички со граѓаните, значи ние создадовме нашата нова платформа. Благодарам. Përshëndes të pranishmit, megjithse niveli migrimit në vendin tonë është shumë i lartë edhe atë i rinis, unë desha të pyes se si mendoni, si do i themi stop migrimit, stop rinis. T'jemi këtu bashkë. E ceka edhe më herët se çështja e imigracionit nuk është vetëm çështje e Maqedonisë, por është në nivel pak më gjerë, do me thënë ballkanik. Mirë po Bashkimi Demokratik për Integrim ka metodat edhe format e veta që mundohet të avancoj çështjen e të rive, pikërisht që mos të aterojnë ikin nga vendi jonë. Pikërisht zhvillimi i sektorit privat është një nga mekanizma që mundohet të zhvillon Bashkimi Demokratik për Integrim që të rritë të kenë mundësi, të kenë vende pune të punësojnë në vendin tonë dhe mos marrin rrugën ose mos marrin vendet e huaja për ta siguruar ekzistencën e tyre. Како што кажав и во моето излагање, миграцијата е најголемиот проблем кај младите во цела Македонија воопшто. Значи, постојат низ мерки. Нормално, никој од нас не сакаме да ги гледаме нашите брача, сестри, другари, другарки преку Skype. И нив им е тешко, и нас ни е тешко. Да гледаме барем што можеме, што повеќе од нив да ги вратиме во Република Македонија. Че ги вратиме во Република Македонија, че кога им даеме една да конкурира за секое работно место, без разлика на која партија припаѓа и дали воопшто припаѓа на партија. Значи, конкурсите да бидат јавни, да бидат транспарентни, јавни транспарентни, значи. Да нема потреба да се зема книжка за да може да конкурира, да не да се вработи, да може да волонтираат во сите институции во Република Македонија без разлика на нивната партиска припадност. Имаме сега овдека примери кај нас, имаме примери кои што се жала младите, вика магистар по право, вика не можам да конкурирам, вика во суд или некаде ако немам книжка од ВМРО ДПМН. Ви се молам, че 21 век немаме можност да еднакво да волонтираме со другите граѓани. Покрај тоа, значи, мора да се постепено да се зголемуваат платите, значи имаме мизерни плати во образованието, имаме мизерни плати во здравството, докторите ни избегаат. Че останеме за некоја година и без доктори, без персонал. Гледаме секој ден како и од Гостивар наши колеги, наши другари, другарки, студенти по медицина ја напуштаат Македонија. Зашто, вика, со 250 евра плата, вика, сум дипломирала со 9 просек, сум учела 8 години за медицина, вика 250 евра мизерна плата, вика, и пак за таа плата, вика, да имам и книжка и да зависам од таа книжка, утре да има контрапротест, сендвич од врака и тоа вика да протестирам позади нешто. Да ставиме крај, значи, дел по дел, значи, со нашите мерки да почнеме барем постепено младите да ги врачаме во Македонија. Pozdrav do site, përshëndetje tek të gjithë, unë jam Naim Iljazi. Ajo që më intereson mua është se sa bashkëpunojnë forumet rinore njëra me tjetrën, sa shpesh takojnë, apo asnjëherë nuk ja shohin njëri tjetrin syt vetëm në raste kur i ftojmë ne të takohen.
Atakojnë ndonjëherë, a organizojnë ndonjëherë së bashku. Shembull nëse nuk e organizonim ne kët, a do e bënin ato diçka me vetë iniciativë, të bashkohen, të plasin, të dalin, se para rreshojmë vetëm shihen kështu me shtremët, njëri i shtrëmo sy tjetrit, tjetri shtrëmo sy tjetrit edhe nuk shoh se ka ndonjë mirëkuptim vetëm për shkak atij etiketimi politik që e ka. Kaq. Faleminderit Naim. Po e shohim, është një handicap i madh. Është një handicap i madh se ne takojna themi vetëm kur ka zgjedhje. Pa marrë parasysh unë me Seferin ose me këto tjerit folim, a kupto mund pim kafe, ama janë të ralla. Edhe atë mund themi se vetëm me Seferin ose me Azbiun, me këto, po me partit politike tjera, qoftë ato të VMRO-s ose SDSM-s ose partijës turke ose partive tjera, qoftë pesa atje, është shumë, nuk themi s'ka. Është një handicap i madh, ku besoj se ne nga këtu t'jemi kështu më fair, e bëjmë edhe një takim ta organizojmë vetë si forume rinore, një takim kafje, ti themi, jo diçka tjetër. Pak, faleminderit. Unë që në fillim e potencova, kur fillova me fjalimin tim, se kemi nevoj për kështu lloj organizimesh, pasi që mungojnë në territorin tonë, gjithsesi mendoj se është problem dhe handicap që i tangon të gjithë Maqedoninë. Mirë po, ne si forum jemi të hapur për bashkëpunime, jemi të hapur për të takuar bashkë, për të bëjë ide bashkë, plane bashkë, për të propozuar bashkë, dhe kështu themi dhe jemi në dispozicion, jemi të hapur për forume tjera që dëshirojnë të na takojnë ose që dëshirojnë të kenë t'i ndajmë ide dhe mendimet tona që i kemi për njëri tjetrin, qoftë për situatat të ndryshme. Nuk e kemi këtë si problem. Благодарам за прашањето. Значи, секојаш ние како партија сме отворени за кафе пиење, за дебата, за договори, но за жал тоа е реалноста. Значи, ако не секторот невладин да не споит на маса, значи тоа сами не го правиме. Посебно почесто значи се сречаваме секогаш ден-два пред избори за фер кампања, нормално да нема насилство, да немаат ништо вака само инициативно. Досега барем во Гостивар, колку што знам ја, тоа се нема случајно, освен ако нема некој, да речеме, меѓу нас медијатор, а тоа е невладин сектор. Па имате право во врска со собирањето на младите, дека без разлика на нивната идеологија или дали се на власт, дали се на опозиција, стварно имате право дека треба почесто да се собереме, не само пред избори, ама затоа и ние имаме проект, кој што ви објаснив, дека веќе 7 политички партии од Балканот се согласи да потпишат со нас, да бидеме сите заедно, пошто мислам дека имаме заеднички проблеми и само на маса заедничките проблеми ќе ги решиме заедно сите. Фала. Добро, тогаш, ако имате со балканските партии соработка, може да имаме и со внатрешните партии соработка. Тоа е уште подобро и поубаво, зашто не ни интересира нас од надвор, туку натре во нашата држава. Очекувам да ни поканете на некој кафе сосанок со вас, со сите да пиеме. Ние ќе дојдеме од Скопје, од Тетово, од каде било, и да видиме че правиме кафе и муабет и се што друго што треба. Фала. Фала ти, Наим. Може би дали имам уште некој прашање или ајде да ги искористам овие 5 минути до крајот и јас да поставам едно прашање. Приеска, чувам. Се спомна Приеска дека посебно се пофаливте дека има голема застапеност на младите во партијата, демократска застапеност, има млади во извршната власт, во локалните самоуправи, во представници во собранието и така натаму, но мислам дека тие млади представници на подмладоците некако се вклопуваат во тоа, ајде да го наречеме политичко сивило,
не знам, се вклопуваат во тие дневно-политички муабети, генерална политика и некако, според мене, не се реални представници на младите, представници на интересите на младите, на потребите на младите, на проблемите на младите. Зашто го кажувам тоа? Зашто никогаш до сега не сум видел некој од овие представници што ги спомнавте да отвори реални и конкретни младински прашања. Јас, мојата матична организација е Grassroot младинска организација, стварно работиме на ниво директно со младите, со средношколци, со студенти и така натаму. Имам истражувано многу и во директен контакт сме со младите. Има еден куп проблеми што никогаш не излегле на површина, нели, од овие наши представници што не застапуваат во законодавните извршните тела. Никогаш не се спомнало информирањето на младите. Колку младите што не се вклучени во организации во помладоци знаат за можностите и за бенефитите што ги нудат вашите партии и нашите организации, за учеството на младите во од средношколците слушаме дека директорот, менеджментот на школото никогаш не ги прашува младите за кога донесува одлуки за тоа што ќе прават, кај ќе одат на екскурзија или било кои прашања за младите. Општината се формира локални младински совети. Како се формира е друго прашање. Колку младите се вклучени во процесите на донесување на одлуки на локално ниво за прашања кои ги тангираат нив, колку општините ги прашуваат младите. Што е со волонтирањето, промовирањето на младинскиот активизам, како алатки за развој на младите, за стекнување на работни вештини, за усовршување, што, еве, како што спомна тука дечкото, се бара некое работно искуство како можност за стекнување на работно искуство. Што е со личниот развој на младите, еден куп можности како обуки, тренинзи, семинари, размени во странство. Некако тие прашања директно што ги тангираат младите не се представени од овие наши представници што сега ги спомнавме. Не знам, ова може би повеќе како коментар беше или прашање, ако го треба да го формулирам, дали можеме да очекуваме дека на вистина овие прашања што ги слушаме од младите постојано, што стварно се многу важни, ќе бидат некогаш спомнати, извадени, застапени, дали во собранието, дали во извршната власт, дали во локалните самоуправи. Зашто куќата се гради, нели, од темелите па нагоре. Кога ќе почнеме и ќе ги развиеме младите, кога тие ќе волонтираат, кога ќе бидат вклучени во донесувањето на одлуки, верувам дека ќе се начнат и сите други поголеми проблеми како невработеноста и селувањето, кога ќе имат многу можности, ќе се решат, ќе почнат да се решаваат тие поголеми проблеми. Дали можеме да очекуваме дека ќе бидат таргетирани овие прашања младински? Diskutimi i mirë. Mendoj se në të kaluarën ne si rini kemi pasur probleme dhe preokupime që nuk na kanë lejuar të vim deri në atë fazë që të mendojmë për situatat, veprimet ose dukuri që ndodhin, që duhet të ndodhin realisht me rinin. Por besoj se asnjëherë nuk o vonë për të bërë ndryshime. Ndryshime që janë të mirë së ardhura për çdo shoqëri, por edhe për rinin, edhe për të gjithë individët që jetojnë në këtë vend. Dhe mendoj që në të ardhmen, si nga aspekti i bashkëpunimit me partitë tjera, si nga aspekti i zhvillimit të disa situatave ose disa veprimeve që i ta ngojnë rinis, do e kemi parasysh dhe do mundohemi që të punojmë në atë aspekt. Edhe pse, edhe njerë them se jo, nuk është puna që rinia e Bashkimit Demokratik për Integrim nuk e ka pas si fokus rinin, nuk ka vepruar për interesat dhe qëllimet, kërkesat që i ka pas rinia, si në nivel lokal, ashtu edhe nivel republikan, do me thënë nivel më të gjërë, nga vetë aspekti se shumë projekte që ka marrë Bashkimi Demokratik për Integrim, si për ndërtimin e sallave, si për ndërtimin e shkollave, si për zhvillimin e transportit të fëmijëve, do me thotë të nxënësve që shkojnë në shkollat, do me thotë të paguhet transporti i tyre, që të largohet nga buxheti i vetë familjes që e dërgon fëmijën në shkollë, e ka mbuluar, do me thonë në një formë Ministria e Arsimit ose Ministritë përkatëse që janë marrë me atë situatë. Këto janë disa masa që Bashkimi Demokratik për Integrim i ka zhvilluar për të ri,
Për atë arsye nuk mund të themi që nuk ka qenë defokusuar nga aspekti rinor, mirë po besoj se gjithmonë mund të bëhet më shumë dhe në të ardhmen Bashkimi Demokratik për Integrim, edhe me platformën tash që e ka në përpilim, i ftoj të gjithë të ritë që të japin mendimet, propozimet, idetë e veta, që ne bashkarisht si rini të përpilojmë një plan program të një platformë politike që nesër të dalim edhe të jemi të suksesshëm si rini edhe si shoqëri në përgjithësi. Faleminderit. Благодарам за прашањето. Значи, секоја иницијатива воопшто на младите, социјалдемократската младина ја поддржуваат, ја поттикнува секој проблем кој што ги има младите, се обидува да го каже тамо каде што му е местото. За таа цел го користиме нашиот пратеник Стефан Богоев, кој што во говорите може сами да видите, че во секој говор ги застапува проблемите на младите кои што ги мачат, зборува наоснов за средношколците, за студентите, за сите проблеми кои што нас како млади не мачат. Значи имаме конечно народен представник кој што се грижи за младите во Република Македонија. Благодарам. За застапеноста дека младите министри или пратеници не ги застапуваат правата или мислењата на младите, не можам да се согласам, затоа што министерот, најмладиот министер што ние го имаме испратено во владата, секогаш ни дава поддршка за разни проекти, разни патувања во странство или некои слични идеи на младите и секогаш сме слушани од страна на министер или министрите некои други. Па мислам дека не е така да не застапат. Благодарам. Океј, доаѓаме до крајот на нашата денешен регионален форум. Денешни изборни муавети. Сакам да ви се заблагодарам на вас за учеството, што ги споделивте мерките, решенијата, активностите на вашиот подмладок. Ви се заблагодарам на вас што присуствувавте на оваа дискусија, што активно се вклучивте со прашања, со коментари. Препорака на до сите, нели, да се грижиме за нашите интереси, колку е можно повеќе да ги застапуваме и активно да се вклучиме како млади во правење на една позитивна промена во нашето општество. Благодарам на сите. Ќе има некој мало коктелче, тука можеме и на некој директен муабет, неформален муабет да продолжиме да продискутираме некој прашање.